10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. Hala, 200 pesos kung harvest ka ron. 5 rin siya, guys. 5. 5 lang. Agad Mayra? Gusto ka talag ko angis? Ay, nagpilangan ka to. Yan ang apat ng blo? Nani, blo? Blo na na. Tag-22. 22. Dito na naman siya. Wala na guys. 22. Mau sa na yung ibalik yan. Well, guys, thank you for watching. Have a good one.